Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya buat keluarga besar Bapak Janil Riyadi Terjugen, Putri Liana, Kong Langkong Bapak Juhar Nia, Aril Mutazah, Bu Sumiati Terjugen, Bapak Muhammad Satijena. Salam hormat dari tim Kolej Sasana Majelis Selawat Nabawi Akmuna bersama Tony Production, juga ada doa suci audio Majelis Selawat Nabawi Akmuna. Amin. Itu jaringan semua. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Abdi nyuwun sapora sateje salah bentusa duse kala ko sapen arena sateja umat manusia seodi alam dunia pabenya atau pedese kau besar. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya ilahi Allah Rabbi, ya ilahi Allah Rabbi, moga sateja tetap sapora sateja salah bentusa duse kala ko saben arena sateja umat manusia seodi alam dunia babenya atau pedese ko besar. Ya ilahi Allah Rabbi, ya ilahi Allah Rabbi, moga
sami sema akabai ate taresna Nabi panutan umat sadejengan Ajunan kentongan ate Ajunan nabi sesote Ngarap hadir mas mimpi Ya nabiku Muhammadku Ya nabiku Nabawi aku muna YouTube channel. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe bersama Mas Agus Sinubi. Oh, abdina nyuun sapora Sateja salah bentusa Duse ekala kosa pen arena Sateja umat manusia Seodi alam dunia Pabenya atau pedese Kau besar Ya ilahi Allah Rabbi Ya ilahi Allah Rabbi Sateja umat manusia Seodi alam dunia Pabenya atau pedese Kau besar Salat Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi